Lalela, uma ngabe kuyiqiniso ukuthi sonke sifunda ngamaphutha, kungani ningibambe ngamasende ngephutha elenzeke eminyakeni emithathu eyedlule? Mhlawumbe uma ngabe seniqedile ukuhlekisa ngehlala izolo, kuyofanele nizibuze ukuthi mangaka amatafula bengawo uma besingawasusa amagama ethu ekwasekeleni. Mhlawumbe kuyofanele nikhulekele nengelozi yokwamukela ukuthi ukusehlukanisa nehlulekile. I'm building a future with my wife. Thank you. Mhlambe kuyofanele niphume niphele kuthina. Hayike umkhwenyana kaMama Weni uDr Mawizi uGogo Maweni uMahotso indoda yakhe ke uSabelo khona indaba ngixolela kodwa ngiqale ngixolela indaba uSabelo Mgube uphenduke imbongi ke ebhala lenkondle lena wayiphosta kwa wonke ama social media social networks ekhuluma ngokuthi ke emva ukuthi kube kwa trend le voice note yabo uMaweni emtshela ukuthi akahlukana nalentombazane ngoba uzoyithakatha lapho ke ulintosana uSabelo besenza ke le video le esho ukuthi lento yenzeka ngeminyaka emithathu eyidlule kungani ke futhi ukuthi angaza crucify le yona manje itehlisa ukuthi uhambile wayiposta ku social media manje abantu bayamhleka bathi hawu umoya wenkondlo uphansi bakithi kwenze njani uthi omunye I thought I was listening to SABC News uthi omunye awu imbongi yothando uthi omunye hayibo mkhulu uma wena usekubhalelwe ugogo Maweni usekubhalelwe inkondlo wakufundela uthi omunye seni build ifurniture futhi no brother, cheating is a choice not a mistake. Uthi omunye cha ukucheata nje akuyona imistake. Uthi omunye hawu usuphenduka imbongi njalo. Uthi komunye why are you even explaining to us? Bathi abanye khuphuka lapho imbongi kaMaweni. Furniture future. Uthi omunye hayibo and build the furniture and build the future. Uthi omnye kanti wena imbongi yefurniture noma build the future because remember hey guys ngeke ubethi I build a future here manje usethi I build furniture uthi omunye hey ngiyahleka mina hayi nami ngiyahleka kanza kwethu uthi omunye I'm not a joke uthi omunye khuphuka lapho tell her awu wazi wayishaya inkondlo ke madoda hey awusiyeke wena yazi yenza kube worse nawe ethula ngoba unamanga bathi nimtshela ukuthi awumfuni bathe imtshela ukuthi awumfuni no angikaze ngihleke kangaka ayi bhuti uyahlekisa hey ungasichazeli Mgube siyeke phansi uthi omunye hey nizoba imbongi strudla lo Maweni okusalayo guys anyway angeke ngoqedela ama comment ayahlekisa so ke khona kusenjalo kuMaweni ke namhlanje wavela enkantolo khumbula phela ukuthi sanecala leli alihamba itrial icala lakhe ke lifike lahlehliswa ke namhlanje lahlelisela umhla ka5 May la azophinda abuyele ke khona ke liphinde liqulweke leli cala lakhe but ke okushintshisa inkantolo noma okumangaza inkantolo noma abantu abaningi ukuthi namhlanje ufike ezungezwe inqwaba yamakhamera eshutha ke ishow yakhe le yaziwayo elapha kuMoja Live ukusho ukuthi ke useyithathile ke lento ye trial yoyifaka lapha yangaphakathi ukuze niyibone kahle nina eningayibona saze ke mangabe kenatela ukuthi niyobona ini shuso ke wenzela ukuthi mangabe eboshwa igcina idlala benza imali but ikanjalo ke ngamaweni usamile ke lapho nje ukuthi indoda yakhe ayimali lo muntu kodwa ke indoda ithi cha kwenzeka 3 years ago kodwa where it was 3 years ago is 2 years ago is 2 days ago is 2 hours ago wena Mgube watshela kwathiwa mtshele ukuthi awusamfuni